Evo, u Priboju nastavlja se serija nevjerovatnih utakmica koje je fudbalski klub Mačva odigralo ovo proleće na strani. I opet su bili glavni akteri službena lica. Nažalost, kao i u Požegi, Petrovcu, Aranđelovcu, evo i u Priboju, gde se našim momcima, evo već 4. put, ne dozvoljava da svoj trud, svoj htenje, svoj rad koji ulažu u svakodnevnim treninzima i u utakmicama gde su mnogo bolji od protivnika, te bodove uknjiže na konto. Fudbalski klub Mačva, uprava, sekretarijat i se organizovala ovog proleća kao nikad i snimali smo sve utakmice, dali prigovore na sve suđenje i mogu reći i našim navijačima da je i Komisija za unapređenje sudija Zapadne regije reagovala po svim našim prigovorima. Nažalost, bodove nismo dobili, ali ako da je ta satisfakcija da je sudija Jakovljević, Požeg koji nam je poništio gol, da je sudija Srećković u Potrebuci delegat na toj utakmici, sudija Čolović u Šumadiji, u Aranđelovcu i isti delegat, da su dobili najslabije moguće ocene i da do daljnjeg neće biti delegirani. I za današnje 2 boda i ono što je oduzeto Mačvi, možemo doći do skoro od 9 bodova i naravno da bi Mačva s ovim bodovima bila u borbi za prvo mesto. Pitanje je šta dalje? Šta dalje? Fudbalski klub Mačva sigurno neće ući u neke radnje koje nažalost postoje u našem fudbalu i ovoj ligi, prijateljske, neprijateljske odnose, igraće samo fudbal, trenirat će se i borit će se na zelenoj travi da uradi ono što treba. Mi smo danas snimili utakmicu, danas ćemo napraviti prigovor, ući ćemo, tražit ćemo zasedanje vanredne sednice izvršnog odbora naše regije, odbora za hitna pitanja, dalje gore na nivou saveza. Mačva ni po koju cenu neće stati u borbu za pravdu i da bodove isključivo osvaja na terenu. Evo još jednom, ali ovo je danas zaista prevršilo meru, takav klasičan 11-terac nije sviran nad Gavrićem, gde je još i on dobio i crveni karton, tako da će Mačva nažalost biti oslabljena u narednim mečevima, ne zaslugom naših igrača, ali evo Mačva plaća cenu toga da je možda i Don Kihot u našem fudbalu u borbi u ovom rangu za pošten fudbal i za samo fudbal i igru na terenu. Pa šta reći za utakmicu? Vidjeli ste sami, kao prvo suđenje ne bih da komentarišem, da je jedna velika sramota, to je već 3., 4. utakmica kako su nas sudije oštetile. U prvi plan bi izdvojio moju ekipu koji su se maksimalno zalagali tokom cele utakmice i pokazali pravo lice, šteta samo što nismo uspeli da damo gol, ali Bože moj, u sljedećim utakmicama i naravno uz suđenje, bar 50-50, mislim da možemo doći do bodova. Pa jednostavno igrali smo protiv ekipe kojoj je ovo bila slamka spasa. Jednostavno mi smo došli da odigramo pošteno, da sačuvamo obraz i nadamo se da smo uspjeli u tome. Odigrali smo nerešeno, imali smo šansi, jednostavno vidjeli ste i sami, sudije ponovo imaju svoju priču, moje nije to da komentarišem. Najbitnije u svemu tome da smo mi sačuvali obraz, da odigramo do kraja pošteno i da jednostavno završimo prvenstvo bez mrlje. Jednostavno priče su bile, pustit ćemo ih, nećemo pustiti, tako je bilo i protiv Šumadije, Šumadija nas pokrala, bilo i protiv Budućnosti, ali jednostavno mi igramo svoju igru, pokušamo da sakupimo što više bodova i da se približimo vrhu, pa ako budemo mogli da završimo na tom 3. mjestu, za nas bi to bio uspjeh i jednostavno znamo da je 1. i 2. mjesto jednostavno nedostižno. Ali kažem ponovo, neću da komentarišem sudiju, to nije moja stvar, ima ljudi koji to gledaju, pa penal, znači 1.000.000% bio. Šaneri su danas bili, pozdravili smo ih kao i uvek i jednostavno šta da kažem, svaka im čast, došli su u Priboj, putovali toliko, bodrili nas, ja im čestitam od sveg srca, ja i igrači, jednostavno pozdravili smo ih posle toga, posle svake utakmice, jer oni to zaslužuju. Jedna veoma teška utakmica, domaćinu je bila preko potrebna pobjeda, mi smo igrali za sportsku čast, nismo imali rezultatsko opterećenje. Pa dobro, samo sam obavljao svoj posao, mislim da smo svi zaslužni za ovaj bod.
Šta znam, intervencije što se tiče, zadovoljan sam naravno. Što se celokupne utakmice tiče, mislim da smo dobro odradili posao kao ekipa. Šteta samo što nismo uspjeli da triumfamo. Pa šta da kažem, mislim da ste vidjeli sami šta se danas desilo u Priboju. Ovo je već četvrto gostovanje u toku samo ovog proleća gdje smo drastično oštećeni sudijskim odlukama. Bukvalno su nam oduzeli 10 bodova koliko se sjećam. Mislim da imamo na kontu tih 10 bodova, borba za sam vrh bila neizvjesna. Jednostavno ne daju nam da igramo fudbal na strani. Gde god smo imali korektno suđenje, a ovog proleća samo smo imali korektno suđenje na strani protiv ekipe Bajine Bašte i protiv Kostolca. Tu smo pružili odlične partije. Jednostavno ne znam šta bi više rekao, ovo gubi svaku smisao. Ostaje mi jedino da čestitam igračima na onome šta su sve preživjeli, uspjeli da sačuvaju hladnu glavu i u trenucima kada je teško bilo kontrolisati dešavanja na terenu. Jednostavno ostaje mi samo žal za crveni karton Gavrića koji se pokazalo ovog proleća igra u izvanrednoj formi, mnogo znači za ovu našu ekipu i jednostavno mislim da ovo danas nema nikakvog smisla i da ova dešavanja, kažem još jednom i prošle godine, setite se samo na kakav smo način izgubili prvo mesto i šta se sve dešavalo u toj sezoni i ova sezona nam daje za pravo da verujemo da neke stvari nisu čiste u ovoj našoj ligi, nažalost je to tako. Poruka navijačima je ta da jednostavno vidjeli su i oni danas, bili su danas ovdje sa nama, preživjeli su i oni sve ovo što smo i mi preživjeli, jednostavno nama mnogo znače, želeo bi da ih ovim putem pozovem da u sredu već, pošto je vanredno kolo igramo s ekipom Jedinstva iz Uba, dođu da nam pomognu, treba će nam njihova podrška i jednostavno da svi zajedno na kraju ovog prvenstva izađemo kao pobednici iz svih ovih stvari koje su se dešavale.